Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Ka jingi kun final jong jingi lekai football banikni ekanam ladu ha kalempong lekai football kabalapan long daga Shilem Sandur Hamadan So Raman Bhoirmbong hari Bhoi district kan long ha khat kandai tarik uyayong 8,000 kaban sedang nadu kapor si baje siteng no phaisingi ki artli ki kan honi lekai ki banikni ekanam ladu ki kentop ya ka Riboy United FC persya ya ka Bendris FC Laban kedua bagaimana football tournament ketika tournament ke behetam hang nega thain ke balabu ia ke total prize ke pralak tengka. Hang nega jing penkut ia ke nega lempung ilekai football. Kinong peniat kila buru ia ke jing penilekai kalai nasib. Lane ke lucky draw ha ke balabu ia ke skuti ke bertemai kum ke kusnam nak mentagi babiang ke bok ke nasib. Ke on penbot bat ke jing penilekai hausi. Kinong peniat kila khot batwer ke pajba bernuan sakhi ia ke nega jing ilekai football Hamadan seoraman. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru yue ar nyo lai